Забудьте про асфальт и кондиционеры. Дорога в Сари-Хасор – это проверка на прочность. Пыль в салоне, река под колесами и камни, от которой закладывает уши. Но как только открывается вид на долину, ты понимаешь, оно того стоило. Настоящий Таджикистан, он здесь. Дикий, суровый и невероятно гостеприимный. Мы приехали сюда за приключениями, а нашли нечто большее. Здесь не работают уведомления в телефоне. Мы заваривали чай на ледяной воде, делили лепешку с местными жителями, чьи руки помнят десятки таких зим, и смотрели на звезды, которые в городе кажутся нарисованными. Тут понимаешь простую истину. Самые труднодоступные дороги всегда ведут к самым честным ответам. Приготовьтесь к путешествию с Сайохвей по самым диким и красивым местам Таджикистана. Туда, где заканчивается асфальт и начинается настоящая жизнь. Мы не обещаем комфортных дорог. Мы обещаем моменты, которые вы будете пересказывать внукам. Сайохвей – это не про точки на навигаторе. Это про адреналин в крови. салом алейкум бародарои меҳрубон ва хусусан мардуми Тоҷикистон. Ина бо дастгирии ширкати сайёҳӣ Асри 21 мо ина ба беҳтарин мавқеи зебо, яъне ноҳияи Балҷивон, деҳаи Сари Хосор омадем. Ростига беҳтарин ҷои тамошобоб дорад, беҳтарин чӣ мегӯям, манзараҳои зебо, водопад мегӯям. Ростига ман ҳамира номша шинавида будем, ина нав хича Шаршара. Шаршара, ки ба тоҷикӣ шаршара мешавад баси. Беҳтараки навона худашна. Ина меҳмонхонаи Сари Хосор ва ин майлиха, ин меҳмонхонаву ин манзараҳои зебову ёш ҳамаша ки ёш иранда. Ами як чиш ҳозир ман шуморо мегӯм ки ана ҳамин чизиш дар ёди шумо мемонад. Медонӣ ба чӣ меёрам та инҷа? Ба мошинои ҳозиразамон 2020 я мошини нав баромадагия. Ана ин мошин рости гап дар ақл хаёли ман набуд ки ҳамхели мошинда мо бояд бишинему ҳамусо ҳаракат кунем. Мошини на ҳуҷа дай. Холи пеши мошини ман мерем устоз. 4 соат зиёд. Агар 10 соат ҳам биёй ки 1 соат. Чихе ба шумо фори интереси буд чихе буд. Беҳтарин мо миннатдории худро пеш аз ҳама ба ами ширкати сайёҳии Асри 21 мерасонем ки мо ҷавононро дар ҳақиқатан ба чунин манзараҳои зебои Тоҷикистон оварду мо дидем ки чӣ қадар Тоҷикистони мо зебо ва обод аст ки дар як байни кӯҳ даем. Ростига дига инҷа ягом ҷои вай надорад. Худтон дидесем кӯҳай фақат 4 соат дуруи сангов хатм меёд. 4 соати расто ина мошин хатм Мошин ҷамънишон та мешавад. ина мошин Вайри мошина я? анами и бо номуш аҷиб дае. Геликваген 2021. Ин нав бродаи мошин Омаданда зиғ мешавад, дар ҳақиқатан зиғ мешавад. Мегӯ ки ҳамин барасам барои чӣ раҳда зиғ мешавад, дар ҳақиқатан монда мешавад, зиғ мешавад. Мошиноя дар раҳ бебинӣ, мошинои пастакое дар дури об мондагия ку мо меисти ӯро ёрдам мекунем, кӯшиш мекунем, ҳама каса мебуроянд. ами бисёрӣ бошоин дар иҷа зурайда бениҳоят зурай. ана миёӣ мегӯяш ман ҷа мерам мегардам мегӯи миёина ки дар 1 соат ҳамаи ин мушкилиҳо, ҳама зиқиёт айдил мебуроя мерава. ина бо меҳмонои нав омадастам. Инаи бародарои мо ина Фаруҷон и айхов нахез и ахез онем бхегтена Сайҷон додараки мо Шода мемонро ябон шод. на меҳмоно инҷа ям дунё меяд ки дура я рӯз месоси мекунам меҳмон. Хай зинда бошӣ. Гуфтаниам ки Биё хемена мемон. ба ҳамаи шумо ҷавонон фарқ надорад, ҷавон ҳастед, хурдсол ҳастед, ё ин ки сизов рафта ҳастед, инҷа ҷои истироҳатиае. Метавонед ки ба ширкати сайёҳии Асри 21 дар тамос шида ва муроҷиат намоед. Метавонед оилавӣ ҳам ёра накунанд инҷа. О чӣ ба омадем оила метавонед. Ой, на болода
оилаҳо истироҳат каса метонем ки ҳамроҳи оилаҳотон омада дар ин сари қосор. ана ки имрӯз насиб карда боша ҳамаи ҳами ҷавоноҳо анаму кӯҳ буромадаем. шикор меравад? ҳам шикор мерему, ҳам дар я дарахти банан будай. Насиб карда боша анаму кӯҳ мебурем бача. Ҳақиқати мо як фаҳро дорем, фаҳроҷон бисёр хеле шикорчи айдор навархоқедон деша. ҳам дасту шабша насиб карда боша шикор мерем. то анаму кӯҳ була ки дигарша намедонам, худо медонам. пиёда мерем бошин қати? пиёда аки иҷа ҷура дигар ба мошин рафтан айбад иҷа бояд ранги май хе чӣ қадar чӯлуктай шом на бача айбад иҷа شکار کردم شکار آوردم تمام چیز قطعا آوردیم یه دیگه سر خسور سر خسور آره که من اونجا خیلی کرفتار کیسم در خوره Yakında akar kuş biliyorsun abi. Diyemde boş ver. اگر شتا ممکنه یا بابا بچه بیا اینجا همه تراکتور باید یه چیزی دیگه برای چی ما روز یکم سیافه نکردیم سهر ساعت 7 قریب 7 ما را کردیم از شهر بختر بگه ساعت 3 و 4 رسیدیم همه بفره همه مونده همه خسته بود ایمون سبب این سیافه نشید امروز ساعت چنده؟
ساعت 8:41. نه ساعت 8 رنگی که ساعت 12 یک است. نه که به حد خود هواش سالکین است. آبش چنان خنک است که رنگ هم ای خلاده نگه آب میمونی کو. هذا بنو میشه بخیر. چند روز بگردید؟ یک روزی بویگری میشه. ببینید 21 روز چی معنی داره؟ 20 روز میستی یکی شرکتی 21 روز میستی اون یک شرکتی سیاحی اصلی 21 نورا 21 روز میستی. اگر اون نورا یک روز میستی. و باقی سربلند باشین برادرای مهربان خصوصا مردم غریب و شرکت سیاحی اصلی 21 در تماس شده ایچونی منظره های زیبای تاجیکستان عقیب نمونه بیاین تماشا کنید بیاین میبینیم بعد رنگ این مهمونه بنوار بیاکم یه bakın ayıktı yana. این جمعی